Татар халқының профессионал юғарылықта болған композиторлары көп болдылар. Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Нәжип Жиһанов, Сара Садықова, Захид Хабибуллин һәм аларның дәвамчысы Рөстәм Яхин. Рөстәм Яхин татар музыка сәнгатен айрым бір юғарылыққа күтәрде. Үзенә күрә Рөстәм Яхин җырлары һәм романстары дәверен тудырды. Татар халқы өзінің Рөстәмен яратты, аны үзитте, аның белән горурланды һәм аның җырларын, романсларын, аның әсәрләрен үзе белән киләчәккә алып барды дигән уйны, фикерне әйтте шагыйрәбез Гөлшат Сәйнәшева. Bıkırmışım etsene, haleden koysana da